Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule US le South Korea chuan Indonun chan lian takan kalpuita Washington le Seoul chuan thotan ni khan Indonun chan journal lian ber chuan kalpuita ulchi Freedom Shield ril po September ni khata tanga chunjom tura ti ni in Indolong thlona le lapui engemozat sipai sang rual nen an remove mup mai drill stage masebera hian North Korea ho beina lo nor le dan tur vele mi puite veng him turten en chin nan kalpuya enternan factory kang mai chuak te airport beina te le nuclear power plant atanga pok thei thil angchi te chuti angchi chiat na lo thleng pala in sorbing na le lo in buat seina te kalpuya ni stage ni na chuan ramdang sipai tho puite nen an thiam thil chi rang field program training chi rang kalpuya ni a an sipai te tho ho tirna an kalpui chu Seoul le Washington te chuan invent him na chawni in an soya North Korea lam chuan an du lo hle a in run na thleng thei mai tur laka injir chinna an nei ni in North Korea lam chuan an soi ve thunga man kum lok khan hetiang ang kum tin a drill an nei thin hi diplomacy a in biak na wangin ti tle maloni to ani chumi nuwa South Korean President Un Suk Yeol an mei thla a office lu khan North Korea dodal na chu alle tina te pung le ta ani thlama saka North Korea hroi tu Kim Jong Un chuan he joint drill an nei hi ramdang chunga chiat na du tu te chet na ani ti in North Korea la ka thil hlo om thlen thei zonga South Korea che chu North lam chuan an ngai thei lo hle a Seoul khopui chu nuai bawa an vawani Korean Indo sangkha jukwa somnga atanga sangkha jukwa somnga pathum champha voi somruk pakwana an manna Kim Jong Un chuan thu soin South Korea chuan US nen ram zo tumin na satakin ma an la a an ram threnom te nek chepin an chiat na tur jongin ma an la mek ani ti in a soya Seoul chu noi bawa awani tuna war game thar bera hian Washington le Seoul te chu Tokyo in an ron bela Hawaii tuipui kam vela te missile ron kal lo beile dante heng ram pathum te hian kum tam tak nuwa avoi khatna an nei hodon ani tun kuma North Korean missile en chin na voi tam tak an nei nuwa sipai te activity ti tamni in kum nga pum hlum deuh tho nuwa avoi khatnan Pyongyang chuan nuclear ral thuam en chin na nei turin anin pu chale mai theini in an soi FSB te chuan Daria Dugina tual thina chungchanga Ukraine Secret Service in mon phurni in an soi Russian thujiak mi Daria Dugina tual thana chungchang chu zon chu ani to ni in Russian Security Service tangrual FSB chuan an soya he poi khoina hi Ukrainian Secret Service te bultum ni in an soi FSB Public Relations Center lam chuan poi khoi tu Ukraine khwale tuini lai Natalia Vox chu Estonia lama tlan bawni in an soi FSB lamin Russian thujiak mi Daria Dugina sangkhat zakwa somkwa pani apiang tual thina chu Federal Security Service ten an chui chua thu an soya Special Service te chuan he tual thana hi Ukraine Secret Service te buai puile ti ani thu an soi poi khoi tu bernia an soi hi Ukraine khwale tuini in Natalia Vox sangkhat zakwa som sari pakwa apiang ani Natalia hi Russia July ni somni pathum sangni somni pani khan afanu Sofia Saban sangni soma piang nen han thlenga FSB lam soidanin tual thana athlan ni hian Natalia le afanu Saban te hian thujiak le Rimoi Festival tradition an telve a heta hian thujiak mi Dugina hi honorary guest ni in a telve bokani kha August ni somni pakhat khan Dugina I car khalai Toyota Land Cruiser chu remote control mangati pu ani Natalia li afanu te hian Peskov region kaltleng in Estonia an tlan chiani in FSB chuan an soi Dugina I thina chungchanga anundan achet velna lak khom te chui chian mekani Natalia li afanu te hian Moscow a Dugina te chen na building a tho apartment an lua he thujiak mi en thlaru tur hian tual thattu hian Mini Cooper car mangkoala Russia ron lulai hian Donetsk People Republic license plate in voalier thei E982XH DPR mangin Moscow hian Kazakhstan license plate 172A JDO2 ti chuanga mangboka achua san nuwa Ukraine license plate AA7771IP chuanga mangle ani heng hu chuina thil poimo te hi investigative committee te hna hlan chhona ni thu FSB te chuan an soi
Ukraine khole tuini na nei Natalia Voksichu Dujina itha nu loka Estonia thanbo ti hriadani Ukraine mi Natalia Moscow Russian political scientist le journalist ne bok Daria Dujina tual thina poi khoi tu ni apu ani Daria Dujina tual thina a poi khoi tu chu Russian lamchuan man tumin an bo zui meka wanted lisa tu na hian da in anram sarkar ne na roi kirani thainan man la meka ni heti la hian Ukraine khopui Kiev chuan Soviet thunei na hnoya zalen na an mu hriat ringna atan rally na yan tumchuk Russia beina ron thleng thei thutani awangin an kaltlang puile talovani United Nations in thoran ni khan civil mi sanga zanga chuang Russia beina awangin an thi to ni na soya zalen na an cham man ani lai hian Russia beina an to alhom hle ni in an soya ni Zaporizhia nuclear reactor complex artillery le rocket ka lu zelani a hei hian nuclear disaster lian tak athlen a hlom hlea a chevela in beina sipai da tlem turangen na poti chua chamchi ani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Soviet thunei na atanga zalen na anchan kumsom thum pakhatlin lom na poi khoina na sajok a thlen thei thu a soi ki fatwal chung thunei tu te chuan rocket manga bayan ni thaya wangin thotan ni atanga ni nga ni thleng hian university ne na inzom van tlang in khom lian tak tak te rally le in hu khom dangte an khapani ki fishi pai matong te omna atanga hlataka ni a March thla a Ukraine khopui lak tum Russian ground offensive te Ukraine defender ten an ho chu atang khan Russia missile in Kiev hian kap khat hle ani heti la hian Ukraine khopui lian ber dot tu Kharkiv a chuan artillery le rocket kap hla thei jok manani a hei hian thina la thlen zel ni in Mayor Ihor Terekov chuan puang Lailam darlia changa jingdar sari thleng curfew nei thinani a thole ni changa ni nga ni thleng hi curfew hian a odonani chimlam Russia thunei na hnuaya om Mykolaiv longchul hmuna chuan regional governor Vitaly Kim chuan thunei tu ten film khur thul ha mi puite chu mani in lama changa na tho an phal sakni in a soya mi puite chu puipun na lian thama tel lo turun an nge na ni Office of the UN High Commissioner for Human Rights chuan Ukraine an monitoring mission chu tar langin August ni somni pakhat thleng khan civil mi sanga zanga somret pasari an thi to a sang sari zariat somko an hliam to boka hei hi artillery rocket le missile manga bai an to wangani thotan ni khana ranin general Valery Zaluzhny Kiev sipai ho tu chuan wantlang hriata Ukraine sipai them ha saber ni alang an chung te hne na an luman apeya sipai sang kwa vel chu be pui thlak na hian an thi ni in a soi heti lai hian tun haikar engemaza chung khan Russia an lua Dnipro lui chim lama Zaporizhia nuclear reactor complex mun le a che vela in kana thlen fo wangin hemi chungchang hian soya hlo hle a voi engemaza kan ron ti chuak to nge ani kha Kiev chuan Moscow chu power station ground a sipai te in ngatir om hun khwar tir le sipai hardware da khoma apua hei hi Kiev sarkar thunun na hmun khothlang lam le marlam an bom theina na in hum him na hmun atan an hmang ni in an pua Russia chuan hei hi an hiala Ukraine chu he plan hi shell le drone manga baya apu ve thung nizan lam khan Russia sipai te chuan Nikopola rocket an kapa chimlam tui pui kama plan atanga Dnipro lui kam vela te marthlang le mar chhak lampan zelin Sinelnikovsky district ate po rocket hian ka plut ni in regional governor Valenty Reznichenko chuan telegram aron ziak heti lai hian in do pui pahni na hnuai Europa boina lian ber thleng me ka hian khopui tam tak ti chiat ani to a mi sang tam tak an thia mi makte doi tam tak chu rampo na an tlan cheta Russia le khothlang ramte in kara geopolitical standoff danglam tak chuan zual lama pan zel Indo puitan tira changa Russia sipai ten ki fatanga anin hu do hnu khan kumsang hi som pali changa in lak ran du tu Russian proxy te pui turin Donbas chhaklam bial chu lak tumin an ril ruan pele khani a chimlam ram then khat an lak te po anoplatani Donetsk province chaklama chuan Russian artillery le multiple rocket launcher te chuan Bakhmut khopui bula Soledar Zatsev le Bilohorivka te an be boka civil mi pahni an thi ni in Ukraine thunei tu te chuan an soya Russia chuan civil mi te bayani lo thu soi ve thung